Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sari batangku ngasing ianya akan difakala berak dari Allah Ta'ala. May makinani ammuji mengerikareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabanya tanasariang kacenggeran rilalan na katalas santa. Umuruk malakbu sehingga niya injaki akuli anggau kang iyang asin na parentayang ki Allah Ta'ala. Kamatong papoy nga salawa siyagang nga pasalama mangeri kale malak berik na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Rilalan na ane kesempatan nga ero ka angirangang kisekre kana malak bere ditujun na ni kanaya apa enjo bedana tau tappa karella ta'ala siagan tau tanga tappa karella ta'ala, ataupun ini bahasa Indonesia kangi perbedaan orang muslim dengan orang-orang yang kafir. Jadi apa nyo sumpah bedana tau salanga tau islanga siagan tau kafir ka. Maka anne ka jaring pakuta na ngalik baki ni pabattu anne pakuta na ngamangi risurona Allah Ta'ala yami antu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Retunna munakana sahaba ka surona Allah Ta'ala. Apa mi antu apas silaingangi. Aku tanya sahaba ka apa nje bedana surona Allah Ta'ala tau islanga tau islam nga siagan tau tena tau kafir ka. Nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Yami antu antang ang pasingkam makikitte ang pabeda kigatte Islam nga sigang anjo kafir ka yami antu sambayang nga. Nasambungin po yung Nabi ang kana faman tarakaha faqad kafar. Na inay ang bukoy ni kanaya sambayang fakada kafar. Yami antu niyaki rilalang kakapirang. Maka sa dibatangku yan niya kanaya pakala birala ta'ala. Jadi anya sumpah yang hadasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjelaskan yang mengirikat tengasing karena ternyata ikat Islam nga niya bedata anya tau kafir. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. May maki naki urangi anni hadasena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yami antu apa ang pabeda kigitte umat Islam nga siagang tiaya Islam. Na sabab mungkin berpikiran tan yang gak bawang-bawang jini kananya sambayang. Ang kana pun na sambayang lohro dia pun na sambayang ngasar dia kubukoi tena jenang ngapa. Ya. Nge-inja waktu ammuko. Tapi ternyata hadirin simuliakan anja sambayang annya Allah tena na singkama sambayan tamuko. Nasabajo kan ikananya ati tapi napindra mangir Allah Ta'ala. Mungkin niya sa waktu anja pun sambayang ki tak liwa sipak na nikasiya akasiya mangir Allah Ta'ala. Biasa to niya sa waktu tena sikali na baji-baji nikasiya jarga tena na sipak anja akasiya ngar Allah Ta'ala. Jadi nikana mo to panditata anne sambayanta anni Allah tena na singkama sambayanta ammuko. Jadi selama naksar ke kesempatan Allah Ta'ala untuk anggau ka ini kana sambayang tiya lalu ki bukoy. Nasabangan nyo sumpay hadasan na Nabi ampaka nasa merikatte angkana puna nekke ang bukoy ni kana sambayang nekke di kakapirang. Nabi sendiri pohrin siya muliakan. Jadi sebagai kesimpulan na may maki nakisimatan yung tengan ni kana sambayang. Tiya lalu ki niya batur lalang nga tinta kana tiya ki asambayan ditumpo na anelino. Yari ka mengaku ki ata di Allah Ta'ala na sama sekali tena na kiero anggau ka ini kanaya sambayang. Nasa punakan kama anjo posesinta na kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakada kafar. Niya makiri ka kafira. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini yang dimuliakan niya kinasari pangamasyang Allah Ta'ala.
niki na paturungan barakah na Allah Ta'ala sehingga anggap pagi hidayah na turungi ki hidayah na ki rajing na ki simata akasiya mangre Allah Ta'ala na tena manakiro ambukoi ni kanaya sambayang na sawa iya mi antu sambayang nga akule ang pagkasalamak kirilino na kuletong ginapasalamak riloribuko na Allah Ta'ala na sabanakan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamah as-salah. Ya, nah karena bita amala para mulaya ni parissa dari ribuko na Allah Ta'ala yang menyentuh sambayang. Wa in saluhat sa'iri amalihi. Narik ku baji ka anjo sambayan pun na baji ka anjo sambayan na baji ngasitongi anjo amala maraina. Wa in fasadat sa'iri amalihi, tapi puna anjo sambayan na amala sambayan na pandra maka pandra ngasing anjo amala maraina. Naku pala pupukmu, naku kana murelekan tangasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.